আজি মই বেলেগ কথা একদম নকওঁ, একদমেই নকওঁ মানে। আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ মই কোনখন কলেজত পঢ়োঁ। মই বুকুত ডাঠি ক'বলৈ লৈছোঁ মই আজি ফৰকাটিং কলেজত পঢ়োঁ। আৰু যিখন কলেজত পঢ়োঁ নাক এছেছমেণ্টৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমখন কলেজ মই ফৰকাটিং কলেজত পঢ়োঁ। মই এনেকুৱা ফূৰ্তি কৰিছোঁ আজি। এই ভাই কয় না গোটেই গাঁওখনত আহোঁতে মই কলেজৰ কথাকে কৈ আহিছোঁ। এই আমাক কৈছোঁ এই আমাৰ কলেজ বোলো 1 নম্বৰত আছে। মই যিখন কলেজত পঢ়োঁ फॉरकाटिंग कॉलेज। दोस्तों वेलकम टू माय आरएस गुरुवा यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉलेज का आप लोगों को पता चल गया है कि हमारा कॉलेज फॉरकाटिंग कॉलेज नॉर्थ ईस्ट में पहला और A+ आया है, ग्रेड A+ आया है। नाक पीयर टीम के जरिए हमारा कॉलेज A+ आया है। और हमारा ये लड़की आया है, देख लो ये लड़की। तो लड़की आ जाके मैं भाग लेता हूँ रे। अरे दौड़ के हम दिखाते हैं लोगों। चलो मेरा चप्पल खोल जाता है रे बाबा। हम लोग फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव, फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव। XCS है हमारा XCS है। फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद, फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, फॉरकाटिंग कॉलेज जिंदाबाद। इतना मजा आ रहा है कि फॉरकाटिंग कॉलेज आज A+ आ गया। फॉरकाटिंग कॉलेज A+ आ गया रे। ऐसा खतरनाक कॉलेज में पढ़ा हूँ रे बाबा। इसका देखे हमारा टीचर बग रहे। फॉरकाटिंग कॉलेज আজি উলহ মালহে নধৰা হৈ আছে ৰে। মজা লাগিছে আজি। A+ সৰ ৰে। फॉरकाटिंग मारला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय आयकम, जय आयकम, जय आयकम, जय आयकम। फॉरकाटिंग मारला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फॉरकाटिंग मारला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फॉरकाटिंग मारला अमर हो, अमर हो, अमर हो। फॉरकाटिंग मारला अमर हो, अमर हो। लोटा मार गलो फॉरकाटिंग आबिलाही किनु मरम दिलाही, किनु मरम दिलाही। ओय जान कॉलेज लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, अमर हो, अमर हो। फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, अमर हो, अमर हो। फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, अमर हो, अमर हो। फॉरकाटिंग कॉलेज अमर हो, अमर हो, अमर हो। फॉरकाटिंग कॉलेज लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। कला
से फिदा हो जाता है ये लड़की से थोड़ा प्लस आ गया दीदी फोकटिंग कॉलेज ए प्लस आइले আমি কেনেকুৱা কলেজত গৈছো কৰে না আমি ফৰকাটিং কলেজ লং লিভ ফৰকাটিং কলেজ জিন্দাবাদ অসমৰ ভিতৰত এ প্লাছ অসমৰ ভিতৰত আজি প্ৰেছ আহি গৈছে আৰু প্ৰেছ সকলোকো আমি দেখুৱাই আছো এইবিলাক আছে আমাৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল তাত ফূৰ্তি কৰা নাই কিন্তু কোৱা দিম আমি চবে প্ৰেছ আহি গৈছে আমি এইলে চিন্তা কৰিছো কিবা এটা কৈ দিয়ক ইউটিউব চেনেলটো আমাৰ আছে লাইভ নহয় এটা ৰেকৰ্ডিং কৰি দিছা কি বুলি কম কলেজ কি কাৰণে আমাৰ দিন কেনেকুৱা সকলো অসমবাসীলৈ প্ৰথমতে নমস্কাৰ ক'বলৈ গৈছোঁ যে আমাৰ ফৰকাটিং কলেজ বহুত ষ্টুডেণ্ট হওক টিচাৰ্ছ হওক সকলোৱে মিলি পেলাই কাম কৰিছে সেইকাৰণে আজি এনেকুৱা এটা আমি মানে উচ্চতৰ মানে সেয়াত আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ আগতে আছিলে B++, কিন্তু A+ হৈ গৈছোগৈ চ' অসমবাসী ৰাইজে আমাক যদি আশীৰ্বাদ কৰে যাতে আৰু আগুৱাই যাওঁ সেয়া মানে চবৰ কাৰণে হেৰি আৰু থেংক ইউ ভেৰি মাছ থেংক ইউ ছাৰ এবাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসমৰ প্ৰথমখন কলেজ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমখন কলেজ যি ফ'ৰ্থ চাইকেলটো যোৱা 2 আৰু 3 তাৰিখে সম্পূৰ্ণ কৰিছিল আৰু তাৰ ফলত আজি আমি A+ গ্ৰেড পালোঁ 3.60 গ্ৰেড আৰু ই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ শিক্ষকসকলক যথেষ্ট আনন্দিত কৰিছে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি কষ্ট কৰি আছিলোঁ ছাত্ৰ শিক্ষক অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ আমাৰ যিমান কৰ্মচাৰী আছে লগত জড়িত পৰিচালনা সমিতি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছে সকলোৱে আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি কষ্ট কৰি আছিলোঁ তাৰ পৰা আজি ফলাফল লাভ কৰি আমি খুবেই আনন্দিত ভৱিষ্যতেও আমি ভাবিছোঁ আৰু এটা গেট পাবলৈ আছে এছেছমেণ্টত তোমালোকে A+ পাই কেনেকুৱা ফূৰ্তি লাগিছে কৈ দিয়া বহুত ভাল লাগিছে মই নাচি দিম কান্দি দিম